pozdrav našim sudionicima i na moje veliko zadovoljstvo ja ću danas moderirati panel na kojem ćemo razgovarati o zaštiti i promicanju ljudskih prava na neki novi inovativni način. Sa mnom su danas Dijana Bekavac iz K-Zone. Hvala ti, Dijana, što si tu s nama i što ćeš razgovarati s nama. S nama je i Marko Kovačić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Bog Marko, hvala ti što si tu. Hvala vam na pozivu. Pozdrav. Moje ime je Branka, ja radim u inicijativi Mladi za ljudska prava kao koordinatorica programa Pravde i pomirenja i moderirat ću današnji panel. Dijana i Marko su bili članovi žirija koji je odabrao naše finaliste koje smo mogli u prethodnom dijelu programa poslušati njihove ideje, pogledati. Pa bi ja zapravo na samom početku zamolila ni Dijanu i Marka da kratko prokomentiraju kako je bilo biti u žiriju, koje ideje možda su vam još ostale pri srcu, a nisu, nažalost, u ovom našem teškom izboru uspjele biti u ovom finalnom dijelu. Što vidite tu vrijednim, kako nekako, koji je vaš neki dojam o našem ovoj aktivnosti koja nam je u sklopu projekta u kojem pokušavamo na jedan inovativan način pristupiti ljudskim pravima. Kako ste se osjećali kao članovi žirija? Evo, Dijana, izvoli za početak. Ja sam se nadala da će Marko to otvoriti. Pa ne znam, mi tamo nismo krili oduševljenje i pozitivan šok time da su stvarno svi pičevi bili sjajni. Znači, ja to stvarno nikad nisam prije vidjela. Uvijek, bar nekakvih 20-30%, gdje se čovjek ne mora puno misliti, ali stvarno su svi projekti bili sjajni, raznoliki, jako ambiciozni, super pripremljeni pičevi, odlični govornici. I pokriveno je, mislim, širok, kao i kod dobitnika, znači imamo pokriven stvarno širok dijapazon od ekologije, azilanata, izbjeglica, recikliranja. Znači mislim da su stvarno sve ideje bile jako inovativne i, kažem, ambiciozne. Čak sam se za neke pitala koliko su izvedive, tako jako ambiciozne. Hvala ti, Dijana. Marko? Pa mislim svi koji prate moj rad znaju da sam jako kritičan inače prema mladima, ali isto tako i prema državnim institucijama. Nam to nije nešto pretjerano teško biti s obzirom da manje od 30% mladih smatra da su ljudska prava važna, a trenutačno nemamo niti jedan strateški dokument vezano za politike za mlade. Tako da sam zapravo nekako ušao u cijelu ovu tu priču sa tim, ok, znači opet ćemo slušati nekakve vrlo frivolne i površne stvari i o stvarima koje kao ok, izgubit ću ti sat vremena, napravit ću neko dobro djelo zato što mi je inicijativa Mladi za ljudskih prava draga. I onda se dogodio taj petak popodne, bi samo napomenuo, kada su došli ti mladi ljudi koji su nevjerojatno motivirani, ali ne samo da su motivirani, nego stvarno znači njihove teme, odnosno vaše teme koje ste ovdje, imaju veze s ljudskim pravima na način da uistinu doprinose borbi istih. I jako mi je drago zapravo što su teme toliko raznolike, počevši od bavljenja migrantima do, ne znam, medijske pismenosti ili jednostavno korištenje različitih institucija poput muzeja, isto tako znači za postizanje te nekakve veće razine građanskih i ljudskih prava. Tako da je meni nekako bilo užasno ugodno sve to raditi i na neki način challenge-ati sam sebe, jer očito kao ima nade za ovo društvo. Hvala ti, Marko, ću još malo razgovarati s tobom, da malo nekako vratimo back to basics ovaj naš razgovor. Ja sam se još prije, dok je izašlo istraživanje Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, ja mislim jako vrijedno istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018. i 2019. o kojem si ti sudjelovao i kao autor. To istraživanje je bogato podacima za sve one koji se bave i politikama za mlade i mladima općenito. Žao mi je da institucije češće ne koriste podatke koje ste vi prepoznali. Da, tako da, ali mi tu kao civilno društvo se trudimo ono što ste vi našli kao zanimljivo, važno i potrebno društvu, posebno mladima, nekako zagovarati da na tragu vaših podataka učinimo neke pozitivne promjene u društvu. Među mnoštvom interesantnih podataka, jedan koji je dosta zabrinjavajući je zapravo onaj o tome kako mladi provode slobodno vrijeme kad govorimo o perspektivi davanja njihovog slobodnog vremena u svrhu volonterstva.
Svi mi koji se bavimo ljudskim pravima, sigurno smo i Dijana i ti i ja u nekom dijelu svog života vrijeme dali upravo volontirajući na temama ljudskih prava. Naši ovi mladi, kao što si Dijana i zapravo kao što ste oboje rekli, su dosta iznimka od tog pravila i ovi ljudi koji su uključeni naprosto u neke nove pristupe ljudskim pravima, rekla bi na nekoj razini ne predstavljaju ovo što je istraživanje pokazalo, dakle predstavljaju neku iznimku. Zanima me, Marko, zapravo, kao što smo i prethodno komentirali, ja te znam kao aktivistu, sad si znanstvenik, ali mislim da to nisu identiteti koji se međusobno isključuju. Koje bi tvoje neko mišljenje bilo, kako promijeniti takav trend? Koje zapravo, možemo li uopće pričati nečijoj odgovornosti, zašto mladi više ne volontiraju, jel postoji tu neka odgovornost institucija, pričali smo nešto i o nekim nacionalnim dokumentima, dakle možeš li mi malo dati tu neku svoju mišljenje? Znači, ovako, volontiranje je jedan od jako važnih mehanizama razvoja zajednice. To je jedna od možda najsnažnijih, isto tako, tih nekakvih pokretačkih snaga za imanje nekog snažnog socijalnog kapitala koji, znači, na posljedku svima nama koristi. Volontiranje kao tako prepoznato je od brojnih međunarodnih institucija, ali isto tako i policy dokumenata, kako na nacionalnoj, tako na međunarodnoj, ali i europskoj naravno razini, kao zapravo važan doprinos na neki način vraćanju svega onoga što smo uzeli od zajednice, a svi smo mi dobili od zajednice, neki malo više, neki malo manje. I ne samo to, nego s druge strane volontiranje kao tako razvija kompetencije koje su izrazito bitne i kao nekakve osobni rast i razvoj, građanska odgovornost, ali isto tako one kompetencije koje su u ovom tu društvu jako bitna, a to je znači zapošljivost i poduzetnost kao takvo. Neki možda međunarodne istraživanja vrlo jasno pokazuju da zapravo zajednice koje imaju razvijene volonterske aktivnosti, koje imaju jako dobre politike javne, koje su usmjerene prema volonterstvu, puno bolje napreduju nego one koji to nemaju. Sad dolazimo do nacionalnog konteksta. Hrvatska zapravo ima jednu jako bogatu povijest volontiranja i nekako se je za očekivati da s obzirom na ostatak tih nekakvih korelata solidarnosti koji se vrlo često povezuju sa volontiranjem, da bi takva situacija bila među mladima isto tako. No, to nije tome. Naše istraživanja već godinama pokazuju da usprkos različitim natječajima, ja ću vas podsjetiti da je bio natječaj primjerice za razvoj školskih volonterskih klubova koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, da je bilo različitih nacionalnih natječaja koji se upravo bave znači poticanjem volontiranja, da znači stope volontiranja među mladima su danas jedne od najnižih u Europi. Postavlja se pitanje o tome zašto je tome tako. Ja bih nekako rekao da usprkos činjenici da imamo znači određenu infrastrukturu, iako ta infrastruktura nije toliko dobra, primjerice nacionalni program za volontiranje nemamo već zadnjih, ja mislim, 3 godine ili tako nešto, nacionalni program za mlade nemamo od 2017. godine koji isto tako znači potiče volontiranje. Nekako mi se čini da je zapravo u ovom tu društvu porastom podrške neoliberalnim idejama s jedne strane, s druge strane znači i snažnim rastom individualizma kao važne vrijednosti, da smo zapravo izgubili tu nekakav doticaj sa zajednicom. I mislim da mladi jednostavno ukoliko nešto ne dobe za uzvrat, a nije na prvi pogled jasno šta se odmah dobije od volontiranja, ali ti ne dobiješ novac, pa samim time mladi ne razumiju o tome da znači mogu dobiti nešto puno vrijednije od novca, a to su znači društveni kontakti, razvoj određenih vještina, razumijevanje zajednice itd. itd. Ja bih tako nekako rekao zapravo da je odgoj za volontiranje u našim školama još uvijek dosta zastario. Rekao bih da volonterski klubovi koji postoje su dobri, ali recimo istraživanja koje radi kolege i kolegice sa sveučilišta u Rijeci, baš se bave školskim volonterskim programima, vrlo jasno pokazuju o tome da su to volonterski klubovi uglavnom fokusirani na karitativne akcije, na poticanje humanitarnih nekakvih poticanje humanitarnih isto tako projekata i da je to u redu i naravno da to mladi na neki način razumiju tu nekakvu važnost, ali se vrlo teško poistovjećuju s njima, zato što jednostavno nema onog kvalitetnog strukturiranog pristupa volontiranju, o tome da znači kao mladi su ti koji odabiru akciju koju će raditi, nakon toga rade tu akciju, nakon toga se događa debriefing i u kojem zapravo oni osvješćuju što se dogodilo. To je s jedne strane. S druge strane, isto tako kao država koja kao nominalno naravno potiče volontiranje kao takvo, zapravo političari koji su u sferi tih nekih socijalnih politika vrlo često ističu zapravo
zapravo taj individualizam, fokusira se na tome koliko neko zarađuje i mjeri se vrijednost upravo tome, znači profitom koliko se dobije. S obzirom da volontiranje ti ne može dati profit u financijskom smislu, onda znači, nije teško zapravo razumjeti o tome zašto imamo tako niske stope volontiranja mladih. Hvala ti Marko, zapravo pitanje za Dijanu mi se poprilično nadovezuje. Dijana, ti si mi nekako kad razmišljamo o perspektivi ljudskih prava i inovacija u okviru društvenog poduzetništva, onda zamislim tebe i zamislim strašne žene. Ja sam provela jedno ljeto intenzivno igrajući karte i moram to odmah priznati da je više vizualno sjajno rješenje i da je društveno jako važno i u svrhu doprinosa ravnopravnosti, emancipacije ljudskih prava. I onda sam krenula igrati igru kao, ajde da vidimo kako igra izgleda, kao dobro. I onda me igra oduševila kao takva, tako da stvarno i osobno stvarno svaka čast na multifunkcionalnosti koje su zapravo strašne žene kao društvena igra koja zapravo mapira žene koje su obilježile svojim likom, svojim dijelom neko područje u povijesti, neko određeno društveno, političko i znanstveno područje u svojim nekim radom. Vi ste uspjele nekako kroz nekoliko, kroz zapravo društvenu igru ostvariti nekoliko ciljeva. Zanima me zapravo neke tajne kroz sam nastanak igre. Kako ste došle do ove socijalne inovacije? Kako je tekao taj proces? Jeste li već na samom početku kad ste razmišljali o tome što bi se, na koji način bi se moglo doprinijeti ravnopravnosti spolova kroz ovakav jedan tip intervencije, kroz jedan ovakav tip društvene igre, koji će biti problemi, je li se može uopće anticipirati kad se razmišlja o socijalnim inovacijama i njihovoj provedbi, o potencijalnim izazovima, ili je to jednostavno put sa puno neizvjesnosti s kojima se zapravo tek susrećeš u realizaciji? Koja je tajna? Tajna je zabava, ne? Znači, ljudi sjede i umjesto da sad nešto se pate i borba, kako ćemo, zapravo trebaju gledati šta bi nama sad bilo zabavno. Ono što ljudi vide Indiegogo kampanju iz 2018. veliki launch igre i sve što je uslijedilo. Ali ta priča traje 15 godina, jel? Kazona postoji od 2005. i najvidljivija je po svom neprofitnom mediju Vox Femine.net, koji je zapravo počeo kao GenderNet. Znači, mi se strašnim ženama bavimo pa tako 15 godina. Najpopularnija rubrika na Vox Femine.net neprofitnom mediju je baš rubrika Strašne žene, gdje imamo preko 300 tekstova o ženama poput Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Marije Jurić-Zagorki, Ivani Brlić-Mažuranić, gdje njih na neki način slavimo na njihove rođendane. Jel? I mnoge od tih tekstova na početku pisala je, nažalost, danas pokojna Milena Benini i uvijek bi završila sa strašna žena. I onda se tako sve nekako, kažem, kroz 15 godina prirodno je postala rubrika i onda je naša suosnivačica i idejna začetnica društvene igre Strašne žene, Gabriela Ivanov, kroz jedan projekt 2017. gdje smo imali jako puno prostora za kreativnost, za rad sa umjetnicama, za tako nešto ilustracije, vizualno lijepo. Gledala je šta bi, di bi, kako da to populariziramo još više, kako da izvadimo temu rodne ravnopravnosti sa feminističkog sajta, kako da ona dođe na svaki stol. A užasno voli društvene igre i svi opće kod društva non stop imamo neke game nights, od pokera do nadalje. I kao, pa ajde čovječe, trebali bi napraviti društvenu igru. Ne? Isto kroz cijeli taj put u NGO-u gdje čovjek bar jednom godišnje završi na NGO Academy u Beču ili ide u nekakve akceleratore i tako dalje, znala je da mora trefiti 3 stvari. Znači da mora biti inspirativno, edukativno i vizualno lijepo. Tako da, sada sve, once you prove something, it becomes trivial. Sad sve to jako jednostavno zvuči i nekako i je bilo jako prirodno, jednostavno i nježno, ali je zapravo priča koja traje praktički 15 godina. Reci mi, mene to, ako sam ispravno zapamtila, vrlo fascinantan i taj podatak koji možda nije toliko javno vidljiv u okviru te društvene igre, da su zapravo dizajn svih karata su radile također žene. Dakle, i na takav jedan detalj se možda
posljedično pazilo. Jesu, s tim da mi uvijek šta god radimo od festivalskih plakata, uvijek imamo javne pozive i tu smo užasno ponosni da nam se javilo 60 ljudi i oni mogu biti još ponosniji da je ovih 8 bilo jako, jako teško izabrati, ali apsolutno nismo isključivi i nama zapravo užasno bude toplo i drago kada se javi i neki muškarac na natječaj. I zapravo sada smo radili extension deck sa partnerima iz Irske, Slovenije i Makedonije. Radili smo mali novi deck sa 30 ekstra karata gdje smo radili sa 15 umjetnika iz cijele Europe gdje imamo jednog muškarca iz Makedonije. To je neki feminizam, da su muškarci feministi. Naravno, to je društveni pokret, ne ekskluzivno. Ali je K-Zona i Vox Femine i festival i portal naravno biti rade baš na promicanju ženskog stvaralaštva, davanja prostora, inzistiranja na plaćenom radu, umjetničkom i tako dalje. Da, naravno. Da, hoću reći, cijela pozadina zapravo nastanka cijele igre je toliko pažljivo osmišljena u svim njenim aspektima i mislim da to isto treba biti nekako javno istaknuto i prepoznato i pohvaljeno u tom smislu. Marko, naše ideje koje smo imali prilike čuti kroz moju inicijativu su vezane za neke doprinose većem standardu ili ostvarenju pojedinih ljudskih prava na lokalnoj razini. Negdje kad se čita o socijalnim inovacijama, onda uglavnom definicije se kreću u tom prostoru da u perspektivi ljudskih prava, kad govorimo o socijalnim inovacijama, da su tu uglavnom rješenja osmišljena za lokalnu razinu sa jednom određenom metodologijom i mehanizmima koji bi, kad bi bile ostvarene, doprinjele zapravo globalnim rješenjima jer bi pružile kao neki tip primjera dobre prakse kako rješavati na globalnoj razini izazove vezane za ostvarenje ljudskih prava. Jer ti misliš da je to put kojim se doista može i na globalnoj razini doprinijeti nekako većoj emancipaciji ljudskih prava i da li misliš da je taj pristup, dakle, od dole, dakle, od nekakvih lokalnih inicijativa, nekakva možda budućnost ostvarenja ljudskih prava? Ja mislim da ljudsko-pravaške organizacije u zadnjih 10 godina gube bitku. Ja mislim da ljudska prava postaju ispraznica, kako se to kaže lijepo u Hrvatskoj, koju koriste apsolutno svi i pune je sadržajem. I mislim da zapravo naša greška, svi mi koji se nekako bavimo ljudskim pravima na način o tome da stvarno vjerujemo o tome da svaka osoba ima sva ljudska prava koja bi trebala imati, a ne zato što si žena da trebaš imati manja prava ili da neko može odlučivati o tome što ćeš raditi sa svojim tijelom. Da mi se nekako čini da zapravo ne znamo kako kvalitetno odgovoriti na promjenu tog nekog diskursa i preuzimanja. I onda se zato događa zapravo porast tog neokonzervativnog pokreta koji je vrlo jasno zapravo rekao pa i ono što mi radimo, bavimo se ljudskim pravima. Taj neokonzervativni pokret, i ovo nije nikakva teorija zavjere, je izrazito moćan i strašno financijski snažan i upravo zato mi se čini zapravo da je jedan od razloga kako se možemo boriti protiv uskrate tih ljudskih prava upravo zapravo da se vratimo na lokalnu razinu. Nekako mi se čini da je zapravo lokalne inspirativne priče koje se tiču direktno nas, da su način na koji se može povezati zapravo ona ishonska ljudsko-pravaška priča koja je zapisana znači, u općoj deklaraciji ljudskih prava i da je zapravo na neki način da trebamo iz neke naše lokalne sredine i stvari koje se događaju, primjerice prepoznavanjem snažnih, važnih žena u nekoj lokalnoj zajednici, da se sad nadovežem na Dijaninu priču, i povezivanje o tome na koji način zapravo njihovo djelovanje ili stvarno doprinosi ljudskim pravima, da to može biti put kako mlade prvenstveno, a onda znači sve ostale zainteresirati za ovu temu i razumjeti da nije sve što se kažu da su ljudska prava i borba za ljudska prava uistinu da su ljudska prava. Reci mi, imaš ti neka iskustva koja bi volio podijeliti s nama i znanja, spoznaje o nekim lokalnim inicijativama u Hrvatskoj, ali ne nužno i u Hrvatskoj, koja su tebi osobno respektabilna i za koja bi volio da imaju nekakav veći doseg ili da su prisutna u nekim drugim sredinama, ili bi mogao nešto tako podijeliti? Pa da, imam. Ja bih recimo, mislim,
tri su stvari koje mislim da treba istaknuti. Prvo, ono što se meni izrazito sviđa je trenutačna inicijativa Mladforma koja se osnovala u Osijeku. Ne znam koliko ste upoznati s njima, ali to su znači mladi aktivisti, znači svi su otprilike do 30 godina koji su već poznati, znači negdje su volontirali ili su zaposleni u nekim udrugama, socijalnim poduzećima u Osijeku. Odlučili su zapravo se okupiti, napraviti inicijativu i natjerati s jedne strane grada, s druge strane zajednicu da počne razmišljati o mladima kao o specifičnoj društvenoj skupini i uistinu rješavati probleme koji se tiču mladih. To je inicijativa u onoj klasičnoj definiciji koju politike za mlade i sociologija mladi kažu, o tome znači oni su se okupili kako bi riješili određeni problem i oni će se u nekom trenutku raspasti. Ili će se znači institucionalizirati pa će prestati biti inicijativa ili će jednostavno riješiti problem ili neće riješiti problem nego će se disocirati kao takvo. Oni su znači u zadnjih, ja mislim da postoje nekih možda do 2 godine, možda čak i manje, uspjeli su postati vrlo relevantan akter na osječkoj civilnoj sceni, ali ne samo u smislu zagovaranja ljudskih prava prema lokalnoj vlasti, već isto tako pružanje određenih usluga. Oni organiziraju različite čistke, potiču društvenu solidarnost i na neki način pozicioniraju mlade kao relevantan akter za neke lokalne zajednice. Tako da se meni kao ta ideja sa Mladformom jako sviđa, jer su se, mladi su se jednostavno odlučili ujediniti i napraviti ono što svi mi želimo, o tome pokazati, o tome da imaju nešto za reći i doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici. Druga priča je priča iz Varaždina, koja je meni isto tako zanimljiva iz perspektive politika za mlade, a to je ova cijela priča oko varaždinskog, doduše neuspješnog pokušaja, drugog pokušaja dobivanja titule Europska prijestolnica mladih. Naime, znači u snažnu potporu grada, za razliku od Osijeka gdje ne postoji toliko snažna potpora grada, određena količina mladih okupila se i stvorila je tu nekakvu pozitivnu energiju u Varaždinu koja se baš fokusira na rješavanje određenih problema mladih, kvalitetnu organizaciju slobodnog vremena i onda znači s obzirom o tome da je Varaždin to prepoznao, prvenstveno to prepoznao zato što mi se jako sviđa PR kao tome ali nije bitno, mislim, to je svakako legitimno i nije ništa negativno i onda jednostavno na neki način ono kao dao je snažnu podršku, tako da se prije manje od godinu dana osnovao Centar za mlade 4P u Varaždinu, koji je trenutačno središte društvenog života ne samo u Varaždinu, nego zapravo cijelog dijela Varaždinske županije. I to su svojevrsni inkubatori mladih i novih ljudi, organiziraju jako puno različitih radionica, jako puno seminara i šire taj nekakav krug podržavatelja. U gradu u kojem civilna scena nije toliko snažna, u kojem ne postoji znači nekakva jasna možda poveznica sa nekakvim prošlim inicijativama mladih, mislim da je to nešto jako dobro. I treća stvar koja je bitna, i to ne mogu ne spomenuti kada pričamo o mladima i o lokalnim pričama, i s tim ću stvarno završiti, jer sad skužim već da jako puno pričam i da imam monolog, je znači projekt koji nije, znači ne bavi se mladima u smislu da su mladi ishodište, ali su mladi ciljena populacija, a to je znači veliki europski projekt koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, koji se zove Europe Goes Local. Naime, u kontekstu politika za mlade koji se tiču rada s mladima, napravljena je strateško partnerstvo između različitih nacionalnih agencija, a to su znači institucije koje postoje znači u svim državama koje provode Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti i shvatili su da zapravo treba raditi sa jedinicama lokalne samouprave u 24 države kako bi se potaknuo razvoj lokalnog rada s mladima. Znači, ne raditi s mladima, nego raditi zapravo o tome da se stvori to neko poticajno okruženje na lokalnoj razini kako bi inicijative kao što je recimo Varaždin, kao što je ova Mladforma, mogle biti dio strukturnih rješenja, a ne samo znači uložit ćemo, dat ćemo 10.000 kuna kao što to radi recimo grad Zagreb, pa ćemo znači napraviti jednu radionicu i na taj način kao kupiti socijalni mir. Tako da mi se nekako čini da taj pristup strukturnog bavljenja i onih koji imaju moć zapravo na neki način potaknuti to poticajno okruženje, je isto tako važno kao što je važno zapravo i imati na oku što se događa upravo s mladima koji znači formiraju te neke inicijative. Hvala ti, Marko. U chatu imamo pozdrav od Doroteje iz Varaždina. Doroteja, pozdrav i tebi u Varaždin. Da, složila bi se apsolutno, pogotovo s ovim dijelom strukturnih promjena, dakle gdje nisu mladi posljedica određenih
politika i kao nekakav tip vanjskog suradnika, nego društvo je naprosto tako nekako sistematizirano kroz svoje institucije i politike da bude stimulativno da bi mladi mogli pokazati ono što žele i doprinijeti razvoju društva u cjelini. Dijana Marko je također započeo, kao što to Marko inače zna, poprilično dramatično sa komentarom da je i civilno društvo u tom smislu možda na nekoj razini možda kaska za time kako učiniti više za ostvarenje ljudskih prava i na lokalnoj i na globalnoj razini. Ja bi se apsolutno složila s time da moramo, kako bi se to rekla, rethink pristupe. Kako nešto što je možda na nekoj već razini postao prazni označitelj, a mi ga nekako doživljavamo samorazumljivim, pa možda se zatvaramo mi kao civilno društvo u neki svoj prostor, nedovoljno osjetljivi na ono što je istinska, konkretna ljudsko-pravaška potreba određene lokalne zajednice. Zanima me, vi u K-zoni i vi kao ekipa iz Voxa, kako vi razmišljate o ljudskim pravima? Da li koristite neke nove, neke inovativne metode kako bolje i kvalitetnije ostvariti određene politike koje se tiču, odnosno koristite dakle svoje zagovaračke kapacitete i općenito kako doprinijeti višem standardu ljudskih prava kroz rad vaše organizacije? Pa sad se već na dvije stvari hoću nadovezati, još od početka, pa evo samo da uletim. Mislim da je problem recimo isto kod volontiranja, da ima užasno entuzijastičnih mladih koji bi se onda onako ruku nešto uključili, čak i u nekakve političke akcije, u grassroot inicijative, javljaju se nekakvim NGO-ima i onda nažalost prostori kojima se javljaju nemaju kapaciteta da apsorbiraju njihovu pomoć. Znači mislim da je to isto veliki problem, a opet se sad nadovezuje na ovo koliko je civilno društvo krivo. Mislim, civilno društvo je krivo utoliko što je dopustilo da se 70% radnog vremena bavi administrativnim nasiljem umjesto da se bavi ljudskim pravima. I mislim, vjerujem da ćete se vi složiti. Znači, nekad imamo puno jače grassroot inicijative koje puno jače će odjeknuti, ali to obično bude jednokratno, 2-3 puta se može desiti, a onog momenta kada se profesionaliziraju, institucionaliziraju, kakti imaju nekakva sredstva, imaju nekakve zaposlene i sad bi se čovjek veselio da će oni puno više moći doprinijeti, ali velim, tog momenta kada 8 ljudi radi u organizaciji i kada njen budžet pređe određeni novac, se stvar pretvori u skupljanje potpisnih lista i jurenje indikatora. I mislim da bi negdje svi trebali od donatora na dolje, znači da bi trebali nekako probati naći neko cjelovitije, kvalitetnije rješenje. Kako da se NGO-i bave stvarno ljudskim pravima i aktivizmom, a ne toliko ovom administrativnom stranom. A inače naš pristup je društvena pravednost, produkcija u kulturi, znači trudimo se to raditi kroz portal, kroz festival, čak isto doslovce fond o kojem je Marko na početku govorio. Mi smo dobili projekt Volontiranje 2.0, znači kad je to bilo 2018. nekad i otvarali smo volonterski centar u učeničkom domu Dora Pejačević. Znači, uvijek se trudimo u to ubaciti puno zabave, puno toga da se ljudi mogu izraziti kreativno u onom u čem sudjeluju. Znači, pokušavamo raditi nekakve javne intervencije, akcije. Evo sad nas jako veseli, sa kolegama iz bloka radimo muzej susjedstva na Trešnjevci, a kroz jedan wow projekt baš vezano za strašne žene. Isto tako, maltene ćemo raditi mapu, imat ćemo turu po Zagrebu koja će nas voditi kroz neku povijesnu priču. Evo, na taj način se trudimo ne biti dosadni. To. Zapravo, evo, razgovaramo nekih pola sata. Ja bih sad voljela vidjeti možda neko od sudionika i slušateljica, gledateljica koji žive u ovim malim kućicama. Možda žele postaviti vama dvoje neko pitanje, pa bi ja sad zamolila, ukoliko postoji takva situacija, da slobodno postavite pitanje i bilo u chatu, bilo u Q&A
varijanti. Ako ne, mislim, bit će još svakako prilike nakon što završimo naš razgovor također za postaviti pitanja. Samo sam htjela dati priliku Marku i Dijani da popiju malo vode i da se, kako bi mi to rekli, u Dubrovniku rekuperaju, pa da možemo nastaviti dalje. Dobro, za sad imamo samo pozdrave. Nemamo Imamo. minutku pitanja. Molim, Marko? Imamo pitanje u chatu. Je? Ništa mi nije našao. Evo ga. Evo Nevena će. Izvoli, Nevena. Evo, imamo pitanje jedno. Kako potaknuti inicijative izvan Zagreba? Izvoli, Marko. Mislim, sad ono kao svaki klasični znanstvenik, ja ne mogu dati jednoznačan odgovor, ono kao ako A onda B, zato što ne vjerujem u pozitivizam, nego ono kao, ajmo pričati, raspravljati, tako to. Ja mislim da svaka lokalna zajednica ima svoje probleme i da svi ti problemi utječu, znači, na različite društvene skupine. Mislim da je jako važno prepoznati koji su to problemi i na taj način baciti udicu mladim. Sad, tamo može biti, znači, endogeno ili egzogeno, u smislu endogeno, u smislu da se stvarno mladi prepoznaju pa kao u Osijeku recimo žele riješiti određeni problem, ili to može biti egzogeno pa dođe inicijativa za ljudska prava i onda kaže kao ok, znači mi smo čuli, odnosno vidjeli smo, napravili smo istraživanje pod procjenu potreba da u, ne znam, Vukovaru imate problema zato što nemate tjelesni ili imate tjelesni, znači Hrvati i Srbi zajedno, ajmo vidjeti na koji način to možemo zajedno raditi. Meni se nekako čini da je jako važno ne imati jedan pristup za sve, nego da to ima cijelu svoju tu nekakvu priču. Zato mi se jako sviđa zapravo ova evolucija priča o strašnim ženama koje, znači, započelo je s nečim i onda se jednostavno gradilo. Znači, ti ne možeš ono kao, ne mogu ja doći i reći ono kao iz centra Zagreba, znači koji kao privilegirani muškarac u neko, ne znam, selo u okolici Gline koje će ono kao ok, ja mislim da sad vi to trebate raditi zato što meni teorija kaže da ćete tako raditi i da to biste trebali raditi. Ne, ono kao mislim da treba razgovarati s mladima i mislim da treba vidjeti koji su njihovi problemi, koji su potencijali koji oni imaju i onda jednostavno na temelju, znači, analize problema i potencijala upravo graditi tu nekakvu priču. I znam da sad ovo ne zvuči ono doslovno konkretno i znam da ne mogu dati naravno konkretno, nekako mi se, ja stvarno vjerujem, ono kao možda je to moj habitus znanstvenika, od toga da moramo krenuti, znači, od procjene potreba mladih i onda zapravo na temelju tih potreba graditi projekte. Idealno, naravno, u kombinaciji i sukreiranju s mladima iz tih lokalne zajednice. Hvala ti, Marko. Dijana, bi li te mogla zamoliti za tvoj odgovor i neko razmišljanje? A mislim, službeno gledano još lakše nego u Zagrebu zbog teritorijalne pokrivenosti, ne mislim. Ne, šalim se. Pa mislim, to kad se kreće postepeno i polako zapravo uopće nije bitno gdje smo, jel? Možda će, mislim, u nekom manjem mjestu će biti još više i lakše prepoznat određen društveni problem. Znači, samo je bitna nekakva volja da se okupi par ljudi, da se pokrene neka grassroot inicijativa, da se potraži podršku u nekakvoj školi ili u jedinici lokalne samouprave, da se, ako se želi profesionalizirati stvar, otvarati udruga, da se nađe nekakvog partnera ili eventualnog nositelja projekta u nekom većem, jačem gradu. Ne znam što bih još mogla pametno tu reći. Ali zapravo nekad to vidim kao prednost, a ne kao manu. Manu, da. Imamo i nastavak zapravo, imate neke dobre... hoćeš, evo Nevena nam je support. Može svejedno. Dakle, imamo novo pitanje. Imate li neke dobre primjere procjene potreba mladih? Što bi preporučili mladima kao metodologiju? I to pogotovo onima koji nemaju društvenjačko obrazovanje. Unajmite nas koji imamo društveno-humanističko obrazovanje, pa ću vam to napraviti. Bi bio recimo jedan elitistički odgovor, ali s obzirom na tome da se trudim kao suzbiti tu neku svoju crtu, pa ću onda samo reći da postoje, znači, primjeri stvarno dobre prakse koji se mogu konzultirati. Meni se jako sviđa, to je projekt koji je nastao u sklopu ovog projekta o kojem sam pričao, Europe Goes Local, izrada lokalnog programa za mlade u općini Medulin. Naime, u sklopu, znači, Erasmus projekta koji je financiran, razvijena je zapravo vrlo jedna inovativna metodologija gdje su ne radili samo fokus grupe, nego su, recimo, ne znam, pozivali iz lokalne samouprave mlade na picu
i onda su ono kao došli i ono kao umjesto da ono pitaju tome ok, sad ćemo imati fokus grupu i pitat ćemo vas, nego jednostavno ok, ajmo samo razgovarati, kao općina će organizirati, ne znam, hranu i cugu i onda jednostavno idemo pričati. Onda su natjerali načelnika općine da ide, znači dok se još to moglo, u ona stara vremena prije pandemije, znači natjerali su ga o tome, isprintali su letke koje inače niko više ne čita, ali su natjerali gradonačelnika da znači letke dijeli po kafićima gdje se mladi okupljaju. To je malo mjesto, naravno i svi znaju o tome, ali je bilo užasno smiješno o tome što znači ono kao jedna osoba koja je stvarno bitna se spušta na razinu o tome da im je stvarno je stalo ono kao i onda na tim letcima su bili pozivani na različite znači događanja. Osim toga, oni što su radili, naravno radili su fokus grupe, radili su znači online istraživanje u suradnji sa savjetom mladih. Nekako mi se čini zapravo da su se ono kao maknuli izvan tih nekakvih svojih zidova jedinice lokalne samouprave između općine, izašli su u zajednicu, otvorili su vrlo neki supstancijalni dijalog upravo sa tim mladima, nisu koristili višesložne riječi, nego su jednostavno ono kao ok, fakat daj mi reci, mislim sigurno nisu rekli fakat u Medulinu, ali ono kao reci mi ono kao što ti treba, jer ono stvarno slušamo i onda kasnije kada oni strukturirani dio je kad su ih okupili, opet je načelnik bio znači na svim tim raspravama, ali su mu zabranili da priča. Znači oni moraju samo slušati tamo. I time su dali do znanja o tome, ok, znači on je ovdje, javna uprava je ovdje, ali vi ste bitni, mi ćemo samo slušati. Koliko god je htio odgovoriti i ono sve ovo, nisu mu to dali. To se pokazalo kao jako dobro. Tako da ja nekako uvijek imam baš jako simpatije prema tom projektu Medulin, jer mi se nekako čini da zapravo su napravili nešto što se mnogi boje. A to je znači izašli su iz te svoje neke zone komfora i stvarno su postavili pitanje mladim ono, što te muči. Ista stvar je bila možda, evo ga samo jedna rečenica, grad Velika Gorica je napravila, to je Split isto bio napravio, napravili su aplikaciju koju su promovirali po školima o tome kaj te muči ili šta ti treba o tome, gdje su mogli znači ono samo pisati šta im treba vezano za grad. I onda su znači savjet mladih je to obrađivao i preko znači centra za mlade je isto tako došlo zapravo do donositelja odluka. Mislim da sve ovo pokazuje tome da treba postojati politička volja, a ako političke volje nema, onda natjerati tome da politička volja postoji. I zapravo čini mi se na tragu ovoga što ste oboje govorili, mora postojati međusobna suradnja više aktera, dakle i mladih u tom smislu, i institucija na lokalnoj i nacionalnoj eventualno razini i eventualno civilnog društva, dakle i ta neka teorija socijalnih ljudskih prava baš govori međusobno i zapravo... Samo treba... Meni se nekako čini tome da samo treba znači ono kao naći način na tome, znači to ne mora biti metodološki idealno istraživanje koje se radi, ali ono kao, mislim ono kao napravi aplikaciju, ne znam, ono kao ako skušiš o tome da mladi u lokalnoj zajednici koriste mobitele najviše, ako to znaš o tome, kao ne znam, plati aplikaciju, pa onda jednostavno natjeraj preko škola, ne znam, i različitih institucija o tome da to instaliraju i ono kao neka bude fora. Ako skušiš o tome da mladi sjede na kavama, onda odi u kafiće i radi na kavama. To se zove kao taj detached youth work koji postoji svugdje, ono u Hrvatskoj malo manje ili kao street youth work isto tako. Tako da ono postoji način i samo ono kao i sve ostalo, tako i rad s mladima, kao takav nije samo ono kao ok, sad ćemo doći pričati s mladima, onda će oni biti osnaženi i participirat će i biti aktivisti, nego postoje određeni koraci koje treba napraviti, ali to daje i odgovornost nama, preprovoditeljima, da educiramo ljude na koji način to raditi, ali isto tako znači i osobe koji su zainteresirane, znači aktivisti u tome da sjednu, da pročitaju, da istraže i da ne koriste znači on kao one fit all model, znači model koji će svima koristiti, nego da znači ovisno o potrebama i strukturi nekih određenih zajednica kreiraju proces prikupljanja tih nekih podataka, mišljenja ili razmišljanja. Dijana, zapravo nastavila bi se na pitanje koje smo imali iz publike kad smo mi krenuli zapravo istraživati dosta o konceptima društvenih, odnosno socijalnih inovacija. Moj dojam je nekako da se, i empirija to pokazuje, tako da nije neka moja suludost, da se inovacije puno više povezuje sa ovim tehnološkim aspektom nego sa društvenim i da se socijalnu inovaciju nekako u javnom prostoru teško prepoznaje kao šta bi to zapravo bilo i taj inovativni dio se puno više, odnosno puno rijeđe zapravo povezuje sa nekako humanizmom i nekakvim
radom kojeg zapravo nas troje u nekakvim svojim područjima radimo. Misliš da bi tu možda se moglo dati neki doprinos da se nekako više govori o tome šta to jesu uopće socijalne inovacije i da li su nam one kao nekakav novi, recimo tako, alat potrebne za nekakav doprinos društvu? Pa da, je na neki način cijelu startup scenu, unicorn scenu, nekako možda sad neću reći 95%, razbacivati se brojkama, ali je pojela IT scena, odnosno nekakve tehnološke inovacije, koje naravno neke su fenomenalne, neke možda nisu, ali nije sad tema. Ono kako se meni čini je da su se sad socijalne inovacije, da su se one više nekako izdvojile i sad su one tema unutar društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja. Pa se stvara neki novi prostor i novi spektar za jačanje vidljivosti i za suradnje na tom planu. Imamo isto neke specijalizirane onda ko Social Marie Award for Social Innovations u Beču. Oni nikad, ne znam, sjećam se jednom da su uopće imali nominiran nekakav software ili IT startup, znači baš se trude dati prostora ovakvim pričama. Zapravo evo, isto preporuka možda svim natjecateljima da se prijave i na Social Marie sljedeće godine. Znači da, mislim da društvene inovacije se najbolje komuniciraju, najbolje se vide i najviše suradnja postižu međusobno društvena poduzeća jedna sa drugima. Znači, sad postoji jedna lijepa scena u Hrvatskoj. Od ACT grupe kao konzorcija društvenih poduzetnika sa ACT Print Labom, Humanom Novom, koja zapošljava preko 50 osoba sa invaliditetom, Brlog zadružna pivovara, pa i Fierce Women. Stvarno sad već ima jako puno i nekakvih i akceleratora i prilika za pičanje, poput Pokreni nešto svoje, isto ACT grupe, zaklada Solidarna ima svoju odvažnu za žene poduzetnice već 2 godine. Tako da eto, mislim da se to sad malo grana i da će biti prostora za socijalne inovacije. Naravno, Marko, kako bi te spriječio u ostalom? Da. Samo sam htio reći, možda samo nadovezujući se na Dijanu o tome, da meni se jako zapravo u zadnje vrijeme sviđa mi se ova tu nekakva kombinacija između tehnologije i tih društvenih inovacija isto tako. Mislim, nisam stručnjak stvarno, ali nekakvog dojma sam i anegdotalno je da jako puno tih nekakvih startupova koji se bave tehnologijom i koji kažu o tome kao ok, razvijamo tehnologiju za nekakvo društvo, zapravo to nije istina. Meni je nekakva generalna ideja je o tome da znači razvoj tehnologije mora doprinijeti razvoju zajednice. I da je zapravo čitava ta nekakva ideja u tome ako stvarno želiš biti ono kao socijalno poduzeće i baviti se tehnologijom, da ti ne smiješ stati kad ti proizvodiš tu nekakvu aplikaciju. Tek zapravo krećeš. A nekako mi se čini da ti startupovi koji se bave tehnologijom, znači ono kao naprave ogroman posao, tipa prikupljanje novaca, nalaženje, ne znam, know-howa, dizajna tih nekakvih aplikacija ili tehnoloških rješenja i onda kada se to plasira u medije, onda stvar stane. I onda znači ono kao ili to daju nekom drugome ili jednostavno ono kao puno manje ulažu zapravo za onaj krajnji output. A meni je taj krajnji output puno važniji nego znači ono kao čisto nekakav hardware ili što god software koji su oni to napisali. Mene zanima koji je ishod. Ono kao, oni imaju output, ali onda outcome svega toga jednostavno možda ni nije toliko u fokusu. I to mi se nekako čini o tome da je to možda uloga znači organizacija civilnog društva da surađuju sa takvim nekakvim znači novim akterima koji proizvode različite i fantastične stvari i u Hrvatskoj isto tako, da im pokažu kasnije o tome, ok, ovo je tek početak jednog drugog i novoga ciklusa. I ja bih recimo volio vidjeti da ukoliko se moja inicijativa nastavi, recimo meni bi bilo genijalno i potpuno ono kao kopernikanski obrat bi bio o tome, ok, znači da je jedna od inicijativa mladih bilo o tome mapirati koje su znači neke tehnološke inovacije bila i o tome kao kako to dalje nastaviti, kako to znači ono primijeniti u nekakvoj zajednici. Ono kao, i tu se stvara ta nekakva sinergija. Ne znam, to je sad ono kao nešto što bi ja volio vidjeti. To te mora malo spustiti s temporom nakon ovog inspirativnog. Mislim stvarno da je vrlo vrijedno ovo o čemu razgovaramo i doista se nadam da, obzirom da su naši sudionici i sudionice ovog panela vrlo, vrlo mladi, da će im ono o čemu mi danas razgovaramo doista služiti
inspirativno na više razina. Pošto je danas i ovako jedan festive day i slavimo Međunarodni dan ljudskih prava, onda bih htjela zapravo vas vratiti oboje malo u vašu ranu. Evo Tijana, tebe bih htjela prvu pitati. Ti danas imaš stvarno respektabilno iskustvo i visoki doprinos razvoju ljudskih prava i ti i tvoja organizacija koju danas predstavljaš i mislim da to nekako češće treba govoriti, da pogotovo ova teška vremena se treba fokusirati na međusobno nekako osnaživanje koje u potpunosti ima temelja. Pokušajmo se vratiti u doba tvoje srednje škole ili nekih godina tako između 18. i 20. Što bi sugerirala samoj sebi, kako reagirati na primjere društvene nepravde, kršenja ljudskih prava, na neke primjere koje si tad učavala da su problematični za društvo? Što bi savjetovala mlađoj sebi? Kako to promijeniti? Znaš šta, neugodno mi to skroz. Ja mislim da bi se mi svi trebali pitati što bi mi mlađi savjetovali sebi danas. Bez ikakvog klišeiziranja. I sjećam se nekako iz tog doba, a to je možda neka generalna poruka, da small steps, stvarno, znači ne moraš izdati knjigu sa 16, ne moraš napraviti internacionalni festival, znači samo na tramvajskoj stanici vidjeti kako neko nekog ružno zadirkuje i probati mu promijeniti perspektivu, to spašava svijet, živote i sve drugo. Ili isto sjećam se još i ranije, u osnovnoj školi. Znači ja se jako ljutim i jako se rastužim kad se nešto kritizira mlade. Znači mi smo svi prolazili s 5:0, išli na natjecanja i onda se sjedneš u neki bus na neki izlet i krene neka umobolna pjesma i nema sad, svi zapjevaju. I ti u biti ne kužiš kaj ti radiš i šta ti pjevaš. Znači samo jedan blag, drag, normalan čovjek s argumentom pa znate ta pjesma vam priča zapravo o najvećim ratnim zločinima. Znači to je sekunda posla, znači ne optuživati, ne osuđivati, nego samo staviti stvari u perspektivu. Znači to je taj jedan klik gdje si ti Isuse i tek počneš osvještavati, vrtiš film nečega što papagajski ponavljaš, pjevaš ili ne znam šta radiš i ti si se spasio, ti si nov čovjek i kao takav mlad, kao jedna spužva sa novom spoznajom, ti to samo viralno širiš dalje, ne? Znači, ja mislim da mi užasno podcjenjujemo ljude, društvo, građane, mlade i da užasno puno ljudi stvari rade repetativno bez da su ih uopće promislili, ali da je sreća u nesreći da se sve takve radnje mogu s 2 rečenice ili u 1 sekundi promijeniti. Jel? Tako da ne znam, evo, mislim da bi tako svi i u srednjoj školi i u ovoj dobi danas, da bi se trebali truditi korigirati jedne druge, stavljati stvari u perspektive i onda kad se tu nekako mirimo, osnažimo, onda možemo pokretati neke veće akcije, udruživati se, mapirati određene društvene probleme i gledati čim bi se mi htjeli baviti, čemu bi mi htjeli doprinijeti. Hvala ti Dijana. Čim si rekla pjesma, odmah sam promislila koja bi to pjesma mogla biti. Da, par njih, ja. Moja profesionalna deformacija. Da. Marko, voljela bi čuti tvoje mišljenje i tvoju poruku samo. Mislim da je teško reći šta pametnije od ovoga što je Dijana rekla, jer stvarno ne znam, nisam nešto pretjerano sklon davati savjete o tome, znači mladima, o tome kako danas, zato što više nisam mlad, pa je koliko god mi teško to bilo priznati. Ali ja mogu govoriti o tome što mladi, na koji način mladi razmišljaju. Meni se nekako čini da je jako važno pričati o temama ljudskih prava još uvijek. Mislim da je jako važno prepoznati činjenicu o tome kada smo kao društvo okrenuli leđa i zatvorili oči nad nekim kršenjem ljudskih prava. Ja bih rekao da je ironična činjenica da se današnji panel održava ne samo na Međunarodni dan ljudskih prava, nego na obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika, isto tako, koji je vrlo često znao biti kritiziran upravo za nepoštivanje građanskih prava, posebice nekih državljana Republike Hrvatske. Tako da mi se nekako čini da je važno imati tu nekakvu introspektivnu notu, u smislu tome, ok, ono što ja radim ne znači nužno da je uvijek dobro i ajde idemo
stati i vidjeti o tome da li ovo nekome šteti, da li ovo nekome škodi. I mislim da je to onako, meni je to bilo ono kao, kad sam došao u srednju školu, mi je ono kao, kad sam se maknuo iz tog nekog svog bubblea, kvarta u kojem sam odrasao, u kojem sam išao u osnovnu školu i kada sam prvi put došla do miješanja tih nekih različitih društvenih slojeva i razmišljanja, onda sam po prvi puta zapravo vidio tome da je ta različitost sa kojom nas niko ne uči na koji način se nositi s njom ili nas jako malo uče kako se nositi s njom. Nota bene i dalje građanski odgoj i obrazovanje vegetira u hrvatskom obrazovnom sustavu, a ne postoji kako bi trebao postojati. Meni se nekako čini zapravo kad sam došao i kada sam se prvi puta susreo s tom različitosti u bilo kojem obliku, u tome da je bilo ono kao ok, sastavljeno ono kao nekim ljudima je teže, nekim ljudima je manje teže, neki ljudi trebaju više da bi nešto savladali, neki malo manje. I ono kao da li su moja uvijek ta nekakva postupanja idu li na štetu njima ili ne idu. Nekako mi se čini o tome da je jako važno zapravo razvijati isto tako kod mladih, ali i kod djece, tu nekakvu introspekciju, jednostavno ono kao razmišljanje, staneš o tome da li je naše djelovanje uistinu, znači ono kao da li je dobro, evo, vrlo jednostavno. Hvala vam oboje. Evo, ja bih sad opet otvorila priliku za naše sudionike i sudionice da nam postave vam pitanje ili da daju neki svoj komentar ili neko svoje razmišljanje da podijele, pa ukoliko to želite učiniti, ja bih vas potaknula da to napravite. Dakle, bilo u chat, bilo u Q&A, nemojte se sramiti. Vidite da smo mi jedna vesela ekipa koja rado dijeli svoja razmišljanja. Nevena, jel imamo igdje negdje u nekim začkuljicama možda još kako pitanje ili komentar? Evo, tamo provjeravam, nema za sada ni u chatu, ni u Q&A sekciji, a nitko ni ruke ne diže. Tako da zorno pratim pa javim. Hvala. Dobro, priklonit ću se onoj metodi, očito se sve reklo, ako nema pitanja, nema komentara. Još ćemo neko vrijeme razgovarati, tako da... Branka, evo, Filip Lončak se javio za riječ, dakle čut ćemo ga sada. Filipe, uključi zvuk i izvoli. Može. Dobar dan. Jel nas vidite? Ne možemo vas vidjeti. Ok, znači zapravo Katarina iz pokreta ovog, tj. projekta Škola u muzeju. Ja sam samo htjela nadodati kad se pričalo o tome zašto mladi danas ne volontiraju i koji su mogući razlozi. Mislim, možda je meni promaklo, možda je to već rečeno, smo mi paralelno pokušavali se preko kompjutera spojiti, ali dalje možemo samo preko mobitela, ali mislim da jedna od stvari koja uvijek utječe na to je zapravo problem siromaštva mladih, jer još od kad sam ja bila na faksu, istraživanja koja sam čitala, tada je bilo da 50% mladih studenata ne može studirati bez da radi, to jest nema mogućnosti da samo studira i mislim da je to onda problem jer velika većina, to jest polovica mladih nema tu privilegiju da daje svoj rad za besplatno, jer inače ne mogu preživjeti, pogotovo, na primjer, kada smo mi bili na faksu su cijene stanova skočile na prevelike razine, većina zapravo i ne na nerealne razine gdje je većina zapravo jako teško se može priuštiti stanovanje. I onda u kontekstu kada zapravo mladi počinju uopće razmišljati o mogućnosti volontiranja, zapravo u situaciji kada su oni već onemogućeni time što zapravo moraju raditi da bi preživjeli. Mislim da do sada, što se srednje škola tiče, zapravo je tu velika mogućnost da se potakne mlade na volonterstvo, jer upravo su tada još slobodni u smislu da žive i dalje kod svojih roditelja, imaju veće mogućnosti za time, dok trenutno još uvijek malo škola imaju takve projekte. Mislim, ja sam za neke škole čula i vidjela i to me jako razveselilo da stvarno imaju organizirano unutar škole da se potiče učenike da volontiraju gdje imaju dogovore sa raznim udrugama ili azilima za životinje i slično, ali to je zapravo i dalje rijetkost, tako da mislim da je tu veliki prostor da se motivira same škole da krenu u tom smjeru. Eto, samo to. Super. Hvala ti puno. Dijana, Marko, mogu li vas zamoliti za neki... Evo gospodin znanstvenik.
Pa znači, ako govorimo o statistikama vezanima za mlade, djecu i mlade, Hrvatska, ja mislim da ima 7% veću stopu dječjeg siromaštva nego što je to prosjek Europske unije. I to vrlo jasno pokazuje samo jednu stvar, a to je da strukturni institucije, znači strukturni čimbenici, odnosno faktori, kao takvi su zakazali. Mi smo po Ustavu socijalna država koja je jednostavno kao dopušta dječje siromaštvo u toj mjeri i samim time kao vrlo jasno pokazujemo tome da je to jako važna tema o kojoj se po meni ne govori dovoljno. Ali imajte na umu o tome da siromaštvo nije samo izostanak financijskih sredstava, već je siromaštvo znači prema proširenoj definiciji zapravo nemogućnost sudjelovanja, odnosno bilo kojih resursa zapravo kao kvalitetno sudjelovanje u nekoj zajednici. Ja se potpuno slažem s tim da je čak možda i licemjerno govoriti o tome da bi trebali znači povećati volontiranje, ali možda obrnuo bi priču kada smo toliko siromašni ili jednostavno živimo u riziku od siromaštva, no ja bih možda obrnuo priču zato što znamo jako puno primjera o tome da znači kada su se deprivilegirani mladi uključili u različite volonterske aktivnosti, razvili su upravo one kompetencije koje su im pomogli da na neki način prevaziđu neke od aspekata toga siromaštva. Tako da bi se ja nekako, svakako bio bi oprezan naravno o tome da znači kao svi moramo volontirati, da svi imamo jednake šanse za volontiranje, ali upravo tu opet stiže ono o čemu smo pričali na samom početku, o tome da volontiranje nije samo doći neplaćeni rad, već zapravo potreban i cijeli proces i onda organizatori volontiranja kao takvi moraju prepoznati u koje mjeri, do koje mjere i na koji način organizirati to tako da znači svi mogu na neki način doprinijeti. Hvala Marko. Izvoli Dina. Ja se jako slažem s Katarinom i naravno s Markom, ali isto opet pomaknut za 2 stupnja u desno ili u bilo koju stranu. Znači, kao da je sve krivo nasađeno opće od početka. Volontiranje ne bi trebalo biti, znači ne bismo trebali gledati na volontiranje kao to besplatan rad, nešto gdje mi dajemo sad svoje vrijeme ili sebe i time nešto gubimo. Mislim, definitivno zapravo čovjek puno više dobiva volontiranjem nego što daje. Znači, upozna nekakve nove ljude, može nekamo otputovati, zna da je sudjelovao u nekoj akciji koja mu je bitna. Znači, stvarno to čovjeka ispuni, ima nekakav quality time, može upoznat neke nove prijatelje ili družinu s kojom će nešto aktivistički poslije raditi, a u profesionalnom smislu, mislim, u mnogim zemljama ljudima je bitno odvolontirati nešto nakon studija, odnosno kroz studij i prije profesionalne karijere, jer će ne samo steći neke nove kompetencije, nego ipak radi se o nekom networkingu, jel? Znači, svugdje se upozna nekakve nove ljude i zapravo na neki način je možda onda i lakše doći do posla. Tako da isto kad pričamo o problemu kako mladi malo volontiraju, ne bi smjeli pričati da je problem u njima, nego bi trebali napraviti neku kampanju kojom objašnjavamo sve benefite volontiranja. I onda bi isto trebali naći načina da njihova pojačana želja za volontiranjem padne na plodno tlo, a ne ovo što se stvarno konkretno dešava, da se entuzijasti javljaju, jednostavno padnu s Marsa bez da se nešto konkretno dešava i silno puno toga žele sudjelovati, a organizacije ih nemaju kapaciteta apsorbirati, nemaju ih vremena mentorirati, ne znaju kako i gdje da ih uključe. Mislim, Hrvatski centar za razvoj volonterstva koji je osnovan znači, na inicijativu znači, regionalnih volonterskih centara upravo stavlja jako veliki naglasak upravo na volontiranje, da je dostupno svima. Znači, ne samo mladima, znači oni se ne bave samo mladima i jako velikim dijelom mladima, ali kao različitim društvenim slojevima. I znači, postoje nekakvi mehanizmi o kojima ja sad naravno ne mogu pričati, na koji način zapravo uključiti i kako pomoći znači, djeci i mladima u riziku siromaštva kroz volontiranje. Tako da možda je vrijedno to isto pogledati što oni kažu u tom. Čisto štiklac. Hvala. Nevena, imamo li možda još neko pitanje, komentar, razmišljanje? Evo, tamo gledam, nemamo, dakle, ni Q&A sekcija, niti u chat. Aha, čekaj. Stiglo je dulje pitanje, pa krećem s time. Dakle, Dubravka kaže, pozdrav, novinarsko pitanje s obzirom da pratim panel i radit ću o njemu izvještaj za HINA-u. Hvala Dubravka. Molila bih paneliste da, ukoliko već to niste predvidjeli, a da je rasprava bila šarena, istaknete nekoliko ključnih misli o inovativnom pristupu u zaštiti i promicanju ljudskih prava. Također, što se tiče mladih, molila bih panelista Kovačića da istakne neke ključne izazove u radu s mladima i ljudskim pravima. Na početku je istaknuto da mnogo maturanata ne podržava ili ne poznaje
u zagradi, kaže nisam dobro čula, ali sam zapamtila da je nešto u tom smislu, dakle ljudska prava. Pa ukratko, što se može napraviti i kako bi se trebalo djelovati, kako bi se mlade osvijestilo, ali ključno u ostvarenju ljudskih prava u Hrvatskoj. Dakle, neki podaci o stanju svijesti mladih o ljudskim pravima, njihovoj uključenosti, ali i stanju u ostvarenju ljudskih prava. Hvala, ako sam bila duga, samo skratite. Mislim da jedan drugi doktorat mogu napisati na temelju ovoga pitanja samo. Evo, uopće ne znam otkud krenuti odgovarati na ovo pitanja. Mladi u Hrvatskoj pokazuju niske razine, znači političke i društvene participacije na način na tome da zapravo, iako izlaze na izbore kao i ostale dobne kohorte, kad se tiče neformalne participacije, primjerice sudjelovanja u prosvjedima, potpisivanja peticije, bojkotiranja ili građanski neposlusi, to su puno manje nego recimo neke druge s jedne strane dobne kohorte, a s druge strane znači mladi u drugim državama. Osim toga, znači, kao zabrinjavajući je trend, to je nešto što Institut za društveno istraživanje već godinama upozorava, radeći znači, velika istraživanja i o tome znači, politička nekompetentnost mladih. Znači, mi se suočavamo tome da znači, one vrijednosti iz Ustava, mislim da je to članak 5, da znači imamo sve manje i manje vrijednosti podržavanja zapravo tih nekakvih vrijednosti koje Ustav kao takav proklamira i to vrlo jasno onda upućuje na demokratski deficit mladih. Mladi isto tako pokazuju dosta veliki zazor, ja bih rekao, i socijalnu distancu prema određenim društvenim, a pogotovo etničkim skupinama, tu prvenstveno mislim na Rome i na Srbe. Pokazuje se isto tako da znači postoji jasni pokazatelji gdje je u porastu autoritarni način razmišljanja. Znači jednostavno to je opet ono povezano sa tim demokratskim deficitom i to ono kao otprilike na ljestvici od 1 do 5 prosjek je 3,2 ili 3,4, ja mislim da je mladi idu prema autoritarnosti. To su ono kao nešto što mi sad trenutačno pada na pamet, ali toga ima užasno puno, ali siguran sam da ako kolegica ode na stranicu Instituta za društveno istraživanje i pogleda ovu publikaciju o kojoj smo pričali na samom početku da smo otvorili ovaj panel, a zove se Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018-2019, da će tamo dobiti sve podatke koje i puno više što je treba. Hvala ti, Marko. Evo, ukoliko hoćemo na sljedeće, ili evo, kolegica iz PGP-a Sisak kaže: htjela bih samo potvrditi rečenicu kolegice koja se odnosi na pretjerano administriranje udruga. Naime, količina financijskog i administracijskog vođenja udruge danas uvelike nadmašuje količinu vremena koje nam ostaje da se posvetimo radu na promociji ljudskih prava i promociji volontiranja. Zapravo da se posvetimo našem radu zbog kojeg smo ovdje. Ovo je svakako zasebna tema, međutim mislim da je uvelike sve prisutno kod svih udruga. Dakle, ukoliko nas se nastavi zatrpavati administriranjem, sve manje ćemo se i mi sami moći posvećivati ovoj temi koliko god se trudili. Hvala, Nevena. Dijana bih htjela možda dati još neki... Pa ne, evo, samo se zatvorila tema. Mogu se vratiti još na pitanje za HINA-u, znači koliko su inovacije bitne na temu ljudskih prava? Pa krucijalne su, jel? Pa ne možemo, mislim, nadam se da se Marko slaže i ti, Branka, ne možemo konstantno raditi jedno te isto. Dakle, da, treba raditi ono nekakve interaktivne kampanje, jednostavno naći načina da se problem među ljudima osvijesti. Evo, meni su fenomenalni ovi Turci u Križevcima. Znači, ono, cjelovita akcija, konkretna, od billboarda do portala, znači, sa konkretnim ciljem, 400 ljudi iz Turske dolazi na par godina raditi kod nas. Jasno nam je da su prve reakcije sugrađana bile nelijepe. Šta mi sad tu možemo napraviti? Mislim, da se napravi panel u mjesnom odboru, ko će na njega doći, ne? Ali ovako s nekom intervencijom u prostor, sa širom vidljivijom akcijom, a vjerojatno će po putu se desiti još više interakcije s građanima i izroditi nešto totalno novo. Mislim da je to efekt puno veći i da je to mjesto promjene. Zapravo bih samo komentirala baš za Turke u Križevcima, kako je to po meni posebno kvalitetan primjer kako prevenirati nastanak problema. I to mi se čini kao nekakva nit vodilja kako bi trebalo promišljati
ideal tipski socijalne inovacije, dakle da ne moramo reakcionarno raditi na već postojeće probleme i onda pokušavati mic po mic negdje sanirati situaciju, nego naprosto ne dozvoliti da se diskriminacija ili bilo kakva tip ugroze u ovom konkretnom smislu manjinskih prava zapravo dogodi. Damage control, welcome before welcome. Da. Tako, dakle, jedan potpuno drugi pristup, a Bogu. Da. Ok, imamo li možda još komentara, Nevena? Nema, evo samo gledam, dakle, nema ništa ni u chatu, nitko ne diže ruke i Q&A sekcija je također prazna, tako da pozivam vas svakako da postavite pitanja dok ima prilike još. I naravno, svi vaši komentari, kao i ovi koji su do sad dani, su više nego dobrodošli. Čini mi se da Dijan meni u tom aktivističkom smislu, ali i Marku u znanstvenom doprinosi nekako proširiti znanje i spoznaje o nekim individualnim situacijama koje onda možemo nekako promišljati na nekakvoj općenitoj razini. I dalje ništa. Pošto vodimo panel kraju, onda dok ja sad postavim jedno od svojih zadnjih pitanja, odnosno to je više sugestija nego što je pitanje, budite naravno slobodni također još postaviti koliko imate ili pitanje ili komentar. Zapravo voljela bi da, pošto danas slavimo, date pogotovo našim mladim kolegama i kolegicama koji su se trudili ne samo u razvijanju ideje, nego će se i nastaviti posvećivati ostvarenju nekih rješenja koje nisu samo dobre na lokalnoj razini, nego nam služe svima nama kao inspiracija. Kako bi ih podržali, kako bi ih motivirali da i dalje rade na ovim temama, ne samo njih, nego i one koji nas također danas slušaju i gledaju, obzirom da smo trenutno u jednoj izvanrednoj situaciji, neovisno da li je ona bila takva formalna ili neformalna. S obzirom na aktualnu pandemiju, sigurno su motivacije nekako u padu, kako da bez obzira na ovu tešku situaciju budemo i dalje motivirani raditi na onome što zapravo najviše taknuto ovom pandemijom, to su zapravo ljudska prava i u perspektivi zdravlja i tako dalje. Marko, oni izgledaju motiviraniji od nas. Neko oni pomozite nam ljudi. Jel' tako neko? No. Možda, meni se nekako čini da se upravo u takvim nekim teškim situacijama da je najvažniji faktor građanska hrabrost. Znamo da ćemo u jako puno slučajeva biti obeshrabreni o tome da će nas institucije sputavati, da će nas možda čak i ograničavati u nekim našim nastojanjima, ali ako jednom uspijemo i napravimo jednom taj nekakav danji input, da stvarno onda možemo napraviti. Meni se nekako čini, sve ove tu inicijative danas, ali sve one koje nisu bile nama prezentiranje kroz pričeve, da ukoliko stvarno imate nekakvu intrinzičnu motivaciju, ako stvarno želite riješiti taj neki problem, u tome nemojte odustajati. Ovo je sjajna škola života. Ok, možda ste dobili novac, možda niste dobili novac, možda ste dobili mentoriranje, možda niste dobili mentoriranje, ali možda i ima, netko u nekoj vašoj zajednici uistinu kojem je potrebna pomoć i koji će to što ćete vi napraviti, to što ćete vi predložiti, to što ćete vi implementirati, to će mu promijeniti njemu ili njoj život. I mislim da je zapravo ako postoji samo jedna osoba i ako ste motivirani o tome da jednoj osobi možete promijeniti život, o tome da trebate ustrajati, neovisno o svim preprekama koje vas zasigurno čekaju na putu. Hvala ti puno, Marko. Dijana, izvoli. Evo, što reći? Dakle, stvarno, Marko sve pokrio, a da, i opće skoro mi je neugodno, ljudi su super turbo motivirani, evo, ne dajte se obeshrabriti, eventualnim, morat ćete koji put dobiti ne i sa prijavnicama i sa traženjem financija i slično, ali ustrajte. I možda isto bitno šta god radite, čisto da se ne razočarate, da gledate i na izvedivost i na održivost. Imamo masu fenomenalnih ideja koje padnu na 0. stupu, ne znam, neki fenomenalni projekt, trebali bi ajmo napraviti web shop udruge. Udruge zakonski ne mogu imati web shop u Hrvatskoj. Hand, gotovo. Onda bi nešto na otvoren, da, jako administrativno zapletano. Onda
ne znam, htjeli bi imati nekakav štandić s hranom ili nešto na otvorenom. Kad ste vidjeli na Zrinjevcu nekakva kolica s hranom pa se mogu vidjeti po Berlinu svakih 500 metara? Znači, pazite samo da ne padnete, odnosno da ste uvijek spremni modificirati svoju ideju i prilagoditi je nekim najbazičnijim, minimalnim tehničkim uvjetima. Evo, to bi bio možda moj neki savjet. I onda ćete zapravo i nakon svih tih šuma od ne uvijek doći do nekog da i uspjeti nešto što ste zamislili napraviti. Super, hvala vam oboje. Nevena, možeš mi molim te samo još reći imamo li negdje nešto? Nema, evo, dakle situacija se nije promijenila, nemamo novih pitanja. Hvala Nevena puno, iskreno hvala Dijana, hvala Marko, bila mi je čast i zadovoljstvo razgovarati s vama, nadam se da je vama bilo ugodno, žao mi je da ne možemo naravno biti fizički uživo skupa tu u prostoru nekom koji nisu ove kućice, da možemo malo osjetiti i interes publike i vjerujem da bi onda rasprava bila plodonosnija, ali ovako se nadam da smo pokrili teme koje smo nekako mapirali danas relevantnima, dakle da vidimo kako je uopće moguće nove neke pristupe uvesti u emancipaciju ljudskih prava, ko u tome uspjeva, ko u tome ne uspjeva, koje su nam nekakve ciljane skupine kojima se trebamo obratiti, s kojima se tegobama možemo susretati, ali zašto je zapravo važno da nas te tegobe i težine, od kuda god one dolazile, ne obeshrabre da nastavimo dalje. Eto, ja vam oboje želim svako dobro i za blagdane, nadam se da idete skoro na godišnji i da ćete se stići malo odmoriti. Mrko me gledate, da li to znači da ne idete? Ja se svakako nadam da ćete ipak uspjeti se malo odmoriti, da se vidimo i nekom sljedećom prilikom. Zahvaljujem naravno našim donatorima i Grants da su nam omogućili da budemo danas tu, da možemo voditi ovakav razgovor i da možemo provoditi druge aktivnosti u našem projektu Social Innovators. Sudionicima i svima onima koji su od samog početka ovog našeg današnjeg eventa povodom Međunarodnog dana ljudskih prava bili s nama, također puno hvala i vidimo se skoro i lijepo se provedite ostatak ovog sretnog dana zapravo. Hvala vam puno. Dženja.